Yesu dushimiye Imana ko tugeze muri uyu mwanya. Ibi ni ubushake bw'Imana, twebwe ntacu twokwikorera. Yego. Twebwe hari igihe dupanga ariko Imana itabishatse ntibizabikunda. Ariko byose dushima Imana izidushoboza mu byo tuba dukora byose. Imana ishimwe. Ikindi cyo nshimiye Imana kuba twese abangana bucya. Imana duhaye umwanya tukaba tugeze muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, wo kuba mu byiza by'Imana nk'ibi ngibi. Yego. Ikindi dushimira n'abayobozi bacu baduhisemo kugira ngo uno munsi ari tuvuge ijambo ry'Imana. None mu gutangira reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'Itangiriro 37, itangire ku murongo wa 2. Yego. Ndasura nsome no mu Bagalatiya 5:16. Reka nsoma mu Bagalatiya, nimba hari undi wuba tayari udusomera mu Itangiriro 37. Ushaka gutangira ku murongo wa 5 ukageza ku 10. Yego. Nanje reka nsoma ngaha mu Bagalatiya 5:16. Yego. Ndavuga nti muyobogwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Asifiwe. Amena. Ijambo ry'Imana dusomye ngaravuze ngo ndavuga ati muyobogwe n'umwuka kuko ari bwo mutazokora ibyo kamere irarikira. Amena. Sinzi nimba warabonye mu Itangiriro, nari mvuze kuri 37. Shaka twotangira no kuri 5. Sinzi nimba hari umuntu uri tayari. Yego twasoma. Karibu. Dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro 37. Yosefu arota inzozi naho. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu mirima, umuba waje urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwaje iwikubita imbere. Amen. Amen. Amena. Ijambo ry'Imana ushatse tuvuga no munsi wa none, turavuga hejuru yo kuyoborwa n'umwuka. Ni ukuvuga ngo iyo uyobowe n'umwuka nicyo wirinda ibintu bya kamere. Kuko ngo mu buzima bw'umuntu, umuntu agizwe n'ibintu bigeze kuri 3. Umuntu agizwe n'umwuka, akagirwa n'ubugingo, akagirwa n'umubiri. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo uje kunesha ibya kamere, ubugingo bwawe bubana n'umwuka. Nicyo gihe muzamunesha ibya kamere. Yuko umubiri icyo ushinzwe, umubiri uza ushingwa kumenyana n'ibintu byo hanze. Yego. Niwe ureba ibintu byose bimuntu ararikira. Ni ukuvuga ngo iyo ubugingo bwagiranye ubusabane n'umubiri, nibyo bikora ibintu bya kamere. Yego. Ariko iyo ubugingo bwagiranye ubusabane n'umwuka, muri wa mwanya bikora iby'umwuka. Kandi iby'umwuka ushaka gukora ni ibintu ugira neza, kudakora ibintu bibi.
yego kamere nayo igakora ibintu bibi. Iri jambo dusomye aha ngaha, iri jambo hari undi wabaye nk'ubivugaho muri iki cyumweru gishize, ariko yavuga ku bintu bya yosefu igihe cya faraho, igihe cya faraho bamaze kuva, igihe cya faraho n'igihe yari yafunzwe. Ariko je nashatse kumutangira kuva kuri igice cya 27 nicyo kiza kivuga cyane hejuru ya yosefu. yego Iri jambo twasomye utangiriye kuri uyu murongo wa mbere uvuga hejuru y'abana ba Yakobo, biza bitubwira yuko yosefu yamubyaye mu zabukuru, kandi amubyara ku mugore witwa Raheli cyangwa se Rasheli uko abantu babyita. yego kandi uwo mugore niwe wari umugore w'ikundwakazi. Ijambo ry'Imana usomye utangire ku murongo wa mbere ukomeje, azatwereka uburyo ari we yakundaga, kubera yuko yari yamubyaye ku mugore w'ikundwakazi. yuko usomye ijambo ry'Imana ukurikiye abandi bagore bari 3 bandi bari inyuma, abangaba ntawe yashatse ku bushake bwe. Murabizi musomye ijambo utangiriye ku isura zindi z'inyuma, bitubwira uburyo yari ari kwa sebukwe akorera umugore wiwe Rasheli. Hanyuma amaze kumukorera imyaka 7, sebukwe amaze kumuheza amuheza Leya. yego Buke yasanze ari Leya, arabaza ateze n'iki bituma mwapinduriye. Baravuga mu mateko yabo ngo nta muntu mukuru uzuca ku mutoya. Niyo mpamvu tutoguheza umutoya hariho mukuru wiwe. Baramumuheza. Ariko baramubwira ngo nimba umukeneye nawe usure umukorera indi myaka 7. Arabyemera aramukorera. Hanyuma ubuye gusoma izo nkuru zabo, zitubwira yuko uyu Rasheli yatinze kubyara. Muri kwa gutinda kubyara, ariko uyu Leya yari amaze kubyara, afite abahungu 4. Wababonye ko atabyaye, yuko Isera yaramuhaye abagaragu bombi. Abakobwa be bombi yarabahaye abagaragu babo. yego Uyu Rasheli yari afite umugaragu wiwe, na Leya akagira umugaragu wiwe. Warangize uyu Rasheli abonye ko atabyaye, asaba umugabo kuva ngo abyarane n'umugaragu we. yego Amubyara. Nyuma n'uwawe nawe aza gusaba kuvuga ngo n'umugaragu we nawe amubyare, bose bababyara. Aho kumva abo ngabo ni abagore batari abiwe yari yikundiye. yego Imana iza kumugirira neza, nawe nyuma aja kubyara. Abyara Yosefu, abyara na Benyamini. yego Nase yamaze kubyara Benyamini yaramaze iwe arapfa. Ni ukuvuga ngo abana basigara baregwa na se na ba nyina wabo. Barakura bageze mu myaka 17. Uyu mugabo Yosefu yari umuntu wubahaga Imana, akubaha n'ababyeyi, yego kandi yari agira n'iyerekwa ry'iwe yazaga mu nzozi. Aha twasomye n'ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ararota. Arota inzozi azirose, abwira bakuru be kugira ngo basobanure inzozi yarose. Arazisobanura, ababwira yuko bari mu murima bahambira imiba, ngo yabo bose yikubita izungurutse ujya wiwe ngo uri usigara uhagaze.
abawe ngo baje kumubwira baramubwira ngo se ngo bibonetse yuko uzotuyobora ngo batangira kumwanga hanyuma ngo arasarota izindi za kabiri twahageze kubera ko uguye gusoma wahabona arasarota izindi noneho ngo abona ngo inyenyeri inyenyeri 11 n'ukwezi n'izuba ngo bimwikubita imbere yego warasaba kandi ari bibarotorera ngo babwiye ngo bakomeza kumugirira ishari kandi bakomeza no kumwanga ise na se baramucara ngo si ibyo ngibyo urimo ni ibiki ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko ise baguma gutekereza ayo magambo urumva ayo magambo ntiyamuvuyemo ahangaha ijambo ry'Imana ratubwira ngo habaye umunsi umwe ngo ise aramubwira ngo naje gusura bakuru be aho baragiraga ngo baje kureba ngo nimba ari amahoro ngo n'imikumbi nimba ari amahoro arabyemera ngo aramutuma yego ariko mu kumutuma iwe uyu musore we nta kindi kibazo yari yifitiye we yari yifitiye umutima mwiza yari afite urukundo wo gukunda bakuru biwe yego iyo aje kumenya ko hari urwango bamufitiye ahari aba yaratinye ariko iyo yuko bitari bimurimo yari afite urwa rukundo rwa kivandimwe yemera kuja gusura bakuru biwe aragenda washitse bakimurangiza ngo bagira inama ngo yo kumwica yego ngo abagizi ba nabi uko bazabamera abantu bavukana naho batari bavukanye kuri nyina ariko bari bavukanye kuri se yego urumva bose barabavandimwe ariko satani yuko agira imbaraga zayo zikoresha bagagwa na za nzozi ziwe yarose yego kibandarekera aho ngaho ise no kubera kumukunda yamukunda ijambo ry'Imana rivuga ngo yamudodeshereje ngo ikanju ngo byiza yego niho ngo bakimubona bamurangije aho twari tugeze ngo bagira iyo nama yo kumwica ariko mukuru wabo Rubeni iwe arababwira ngo ntimugire ico turere kumwica ngo ahubwo tumuteme ingabo yego bumva iyo nama baramwemerera bashitse baramufata bamwambura ya kanzu baramujana bamuta mugobo yego nukuri ngo banarangize abantu iyo babaye batagira impuhwe ngo bamaze kumuta mugobo ngo banja uje gusangira banja kurya ngo waba ari mu ariko Imana yuko igira uko izikora Imana izikora ibikomeye abantu batibwira yego ariko muri wa mwanya bakiri aho ngo Yuda nawe azana ijambo aravuga ngo tureke kumurekera mukiri muri urangobo ngo ahubwo tumugurishe baremera ariko muri kwa kwemera ijambo ry'Imana riratubwira ugeze ku murongo wa 28 ngo hatahaza ngo Bamidiyani ngo bumva umuntu uvugira muri wa mwobo ngo baragenda bamusabye ngo bamukuramo abantu benshi baza baje kuvuga ngo bene se nibo bamugurishije ariko usomye igitabo neza nimba hari uri tayari gusomera umurongo wa 28 kuri 28 umuntu wowe uri hafi kugira ngo tuba tuvuga ijambo mpamvu ryumva neza yohasoma kugira ngo mwumve neza yuko abantu bazashaka kwibesha akavuga ngo bene se nibo bamugurishije yego nimba hari umuntu woba uri tayari yohabusomera tukumva uko watubwira sinzi nimba hari umuntu
wahabonye kandi batarahabona ndasa n'uhageze twavuze ko ari 37 kuri 28. yego ijambo ry'Imana riravuga ngo hahita abamidiyani bakurura yosefu bamukura muri rwa rwobo bamugura n'abashimayeli ibice by'ifeza 20. niho nari mvugiye mvuga ngo abantu benshi badashaka kuvuga baje kuvuga ngo bene se bamugurishije. uje gusoma hepfo biravuga ngo yuda agarutse kuza kureba wasanga watagihari yego washishimura imyambaro ye warataka aravuga ngo se ngo bazogera imbere ya se bamubwire gute. urumva bari ko bakora ibyo ngibyo ariko benshi bafite umutima w'imbabazi. urumva Rubeni we yari yanze ko bamwica iwe aravuga ngo nibareke bamushire muri ubwo bwobo. babonye abamidiyani batambuka bigira inama kandi yo kuvuga ngo bamugurishe. yego ariko baje kureba basanga kera abantu bamidiyani bamufashe bamugurisha n'ababandi ngo bahita bamujana. ijambo ry'Imana riza rivuga ngo basubirayo baje kubwira se ngo banamujana ryakanje ngo babaze musekurume y'ihene yego ryakanje barisiga mu maraso. ngo baragenda baje kubwira se ngo se rikanzu worimenya ngo arababwira ngo iri kanzu ngo ni iry'umwana wanje ngo yosefu. ngo ni ukuvuga ngo inyamaswa z'inkazi ngo zamuriye. ngo arababara ngo agira umubabaro mwinshi. yego ahubwo harimo ijambo yavuze aravuga ngo uyu mubabaro ngo zowumanukana ngo mubwirane mu mva. ngo bagerageza mu kumuhumuriza ngo abahungu n'abakobwa biwe ngo ariko ntibyakunda ngo umubabaro yanga kumagwa. yego dukomeje mu ijambo ry'Imana uko tugiye dukomeza uko byagenze baramujana bajya Bashimaheli baramujana aho bashitse ngo bamugurisha kwa Potifari. yego ariko umuntu uriho umugambi w'Imana adaca mu bigeragezo ibyo ari byo byose ariko byabigerageza hayacamo biza bigenda bimusunikira ku isezerano. yego ni ukuri yuko isezerano turaduhabwa ntabwo turaduhabwa isezerano ry'ikigeragezo ahubwo ikigeragezo nicyo kiza kigwanya isezerano. yego yego ni ukuri ni ukuvuga ngo duhabwa isezerano ritari iryo kutugerageza ahubwo ibigeragezo nibyo bigwanya isezerano. yego ariko umugambi w'Imana ntakiza kiwuhindura iyo wakomeye kuri Yesu biza bigenda byabigerageza uhabwe ducamo Imana ikagenda igushakira ibisubizo. yego Bwana asifiwe. amen amen ni ukuvuga ngo umuntu wese azamenya gusa azayubaka kuri Yesu. iyo ukomeye kuri Yesu ibindi byose ntacu uzogutwara. hari indirimbo baza baririmba bavuga ngo umusingi bora ni Yesu ngo jenga juu ya Yesu. yego ni ukuvuga ngo urufatiro rukomeye ni Yesu. iyo wubatse kuri Yesu naho hoza ingorane zimeze gute naho hoza ibibazo bimeze gute yego ariko iyo wubatse kuri Yesu azagukomeza.
ugiye ukurikiye yosefu uwo mwigiraho ibintu byinshi zodutera kwihangana yego tukazogera ku isezerano twasigiwe. imana ishimwe twese muzi ko twasigiwe isezerano ryo kuvuga ngo yesu azogera kudutwara, ariko abazoza gutwara ni abakomeje rya sezerano ryiwe. yego hariho benshi baza bateshuka bakava mu isezerano bakaja mu bidakwiriye. ako nitwubaha ya masezerano twasigiwe tuzogera ku isezerano imana yadusigiye. yego ni ukuvuga ngo dufite byinshi bitugerageza muri iyi nzira yacu yo kuja mu ijuru, ariko uwihangana akazogera ku iherezo azohabwa ikamba ry'ubugingo. imana ishimwe bwana asifiwe. asifiwe yesu dufite byinshi ducamo, ariko dukomeze isezerano imana yadusigiye kugira ngo tuzogere ku ntsinzi. ibi byose nta kindi cyo bidushoboza, ni umwuka wera. amena yuko umwuka wera yadusigiye kutubera umufasha mu byo tuzaducamo byose. yego ni ukuvuga ngo yosefu ugiye kureba uko yari ateye, ni umuntu wagira urukundo, naho bamugirira nabi we ntanzigo yabagirira. yego ibyo yakora byose yabikoreye mu rukundo, kubera yuko yubahaga imana. imana ishimwe abazi ibi byose aho yacamo uko afite igihe azobitambuka akagera ku ntsinzi. yego urebye hariya muri daniyeli, daniyeli nawe n'igihe bavuga ngo bamuteme umugogo w'intare, hari abarinzi bazavuga ngo yari kureba ngo mu bijigo by'intare, inyuma y'ibijigo by'intare ngo yuko hari ubugingo. ni ukuvuga naho twoca mu bigoye, naho twogera mu bintu byo kutwica byica uyu mubiri, yego ariko ubugingo bwacu n'umwuka ari bizima, tumenya ko ibi ngibi ari iby'umwanya muto dufite ahandi tuzoba mu buzima bw'iteka, tutazongera kubabara kandi. yego niyo mpamvu umuntu wese uko biri kose tuzadukomerera kuri yesu kugira ngo tutazogira ibizodutsinda. yego urebye yosefu uko yateye, urumva tuvuze kubera umutima yagiraga w'urukundo, nawe aho yagiye agera hose baramukundaga. yego utangiriye kuri se yaramukunda, niho twatangiye tuva kuri se yamukundaga. n'igihe bano bamugurishije kwa potifari, ijambo ry'imana ritubwira ko yamufasha ari umukozi we mu rugo, ariko yuko yari afite igikundiro cy'imana, yuko yubaha imana kubaha n'abantu, yego yabikoze neza, yabikoze yivovota yuko yaje ari umugurano, kubera iyo mpamvu nawe aramukunda. yego ijambo ry'imana rivuga ngo aramuzamura, wamugira umuyobozi w'urugo rwiwe. urebye niho havuga ijambo ry'imana riratubwira acagiye muka potifari yashatse kumugerageza, yaravuze ngo databuja yandagije ibintu byose biraha, ambwira kubiyobora, ngo ariko wowe ntiyakumpaye. yego ni gute abona ko ndakuga yahemukira shebuja, n'ingene yamugiriye icyizere. ni ukuvuga ngo ingene yaje ari umukozi w'umugurano, ariko aramuzamura amugira umuyobora w'abandi bose. yego natwe mu biho byose ibyo tuba ducamo zose tuba tumenya ko dufite intsinzi, yego izo tuzamurika dukura muri ibi,
ikadushira mu bundi butware Asante. kubera urukundo yagiraga n'igihe bamubesheye bamushyira muri pirizo ijambo ry'Imana ritubwira ngo yarashitse n'umurinzi wa pirizo ngo aramukunda ngo amugire umuyobozi Yego. urumva ibyo zose byaterwaga n'uko yubahaga Imana akubaha n'abantu Imana ishimwe. Imana urebye ihimbaza. kubera yuko yakunda n'abantu urumva n'igihe yari muri pirizo hari abahereza b'imitsima b'umwami Farawo n'umuhereza w'igikombe Yego. ngo hari inzozi barose nanze kubisubiramo cyane yuko uweruka iryo joro barivuzeho kandi ko ndabona n'amasaha yegereza Yego. ngo barose inzozi ngo arazibarotorera ngo azibarotorere uko yabarotoreye aba ariko zigenda Yego. uwo yarotoreye ko azasubira mu nzu y'ubwami gusubira guheza umwami igikombe niko byagenze n'uwo yarotoreye ko azopfa nawe ni uko byagenze yarapfuye ariko abantu ko bazabibagirwa uyu nguyu wagiye wasubiye ubwami aramubwira ngo nuzogera uzi ngo ntukibagirwe Yego. ngo uzonyibuke naje uzovugire ariko ibi byose n'abantu bavuga ngo yaramwibagiwe utekerejwe wari umugambi w'Imana Yego. ahari yaje kumuvugira agasohoka gusa ntaba yarabonye ibyo yagezeho Yego. ahari aba yarasohotse akava muri byose akagasubira nimba aho yari gukora cyangwa se agahunga akaja ahandi ariko yuko Imana iba ifite umugambi ku muntu bishoboye ko ariyo yaje iramwibagiza ntiyoshika ngo avuge Yego. Yego. ariko yuko hari umunsi Imana yari igize kugira ngo imuzamure ijambo ry'Imana riza rivuga ngo igihe Farawo yarose inzozi arose za nzozi z'inka zirindwi zirushe arota n'inka zinanutse Yego. arotamo n'amahungu n'imbuto zimeze neza n'izindi z'ibinambe washatse abanyabwenge bose kuzivuga ngo bazimurotore barananirwa hanyuma wa muntu abona kwibuka aravuga ngo mu gihe twari muri pirizo ntihari inzozi twarose umuntu w'umunyagano w'umuheburayo araziturotorera Yego. kandi ko yaziturotoreye niko byagenze Imana ishimwe. hanyuma ngo aramuhamagaza ngo baragenda baramwambika baramwogosha baramwuhagira ameze neza amubwira inzozi yarose uko zimeze Yosefu yuko yubahaga Imana usomye muri iyi mirongo ikurikira Yego. yaravuze ngo sijurotora izi nzozi ahubwo Imana nirotorera Farawo Yego. abantu bari ubu benshi asigaye agenda yagira icyo agezeho akazasigara acinyitirira Yego nuko. jewe meze gutya ariko iwe yaravuze ngo sijurotora izo nzozi Yego. ahubwo Imana nizirotora Imana ishimwe. amaze kuzimubwira arazimubwira amurotorera uburyo amubwira ko ari imyaka 7 izanka zivushe n'imyaka 7 y'uburumbuke Yego. na zanka zinanutse n'imyaka 7 y'inzara na za mutaravuga byose bisobanura kimwe Yego. none gico nuko inama yo guheza aramubwira ati ya myaka 7
y'uburumbuke ugende uzoyihunikemo ibyo kurya bizotunga abantu muri ya myaka 7 yindi y'inzara. Yosefu abyumvishije iyo nama ngo iramunezeza ngo hamwe n'abagaragu be ngo aravuga ngo se twobona undi muntu w'umunyabwenge nka umeze k'uyu nde ngo wuzuyemo n'umwuka w'Imana. Imana ishimwe. Urumva na Farawo nawe ahita amenya yuko yuzuyemo umwuka w'Imana. Yego. Natwe aho tuzaba tuje hose aho tuzaba dukorera abo tuzaba tubana nabo tuba tubagaragariza yuko turimo umwuka w'Imana. Yego. aho tureba gushika ngo dushike twerekana imbuto zitari nziza. tuba twera imbuto nziza kugira ngo bagire icyo badusaruraho. Imana ishimwe. Urumva kubera iyo mpamvu kwari kugira ngo iza ndoto ziba yarose zisohore. Yego. Urumva izo ziziwe cyangwa se amasezerano yiwe yasohoreye mu nzozi za Farawo kandi ngo aje kuza gusohora bwa butware barumuna be bakuru be bamubwira na se buragaragara. Amen. Niyo mwanya yamubwiye ngo nta wundi munyabwenge twobona ngo wuze umwuka w'Imana kawe. Yego ni ukuri. ngo none nguhaye ngo ubuyobozi gutegeka abantu bose batuye muri kino gihugu. Yego. aravuga ngo uko intebe yaje gusa nizo kuja hejuru ariko abandi bose uzobategeke. Amen. kubera isezerano ry'Imana riza rica mu nzira nyinshi abantu bakagerageza kuzigwanya ariko Imana iyo iba ifite umwanya izozisohoza. tuba twihangana mu masezerano dufite. Yego. ahari neza atinda umwanya utarashika cyangwa se tutarakora iby'Imana ishaka kugira ngo itugaragarize amasezerano yacu. kubera mu nzozi za Farawo zatumye Yosefu ashirwa hejuru. niho navuze ngo ahari nguyu kumwibagirwa kwari kugira ngo azogere kuri uyu munsi azotumirwe none n'umwami kugira ngo wenyine ari wumva uko ameze. Amen. uwo munsi niwo munsi yamuhaye ubuyobozi. Yego. ni ukuvuga ngo amasezerano yiwe asohorera muri za nzozi za Farawo. niyo tuma ijambo ry'Imana ritubwira ngo tuba twihanganira ibintu byose kuzogera tugeze ku butsinzi. Amen. kubera iyo mpamvu yuko yari umuntu wagendanaga n'Imana n'ijambo ry'Imana rivuga ngo uko Imana kwagendanaga nawe. ibyo yakora byose yabikoranaga urukundo. Yego. nta kibi yagiraga. iyo aje kuba mubi nk'abantu bamwe b'iki gihe mu mwanya yari amaze guhabwa ubuyobozi bwo kuyobora igihugu cyose ahari aba yaravuze ngo wa mugore muka Potifari wambesheye naze naje mwitura ibyo yankoreye. Yego. ahari genda muhane. ariko yuko yari mu mwuka w'Imana iwe yari afite umwuka wo kubabarira. Imana ishimwe. tuba tugerageza kwigira ku bantu b'Imana bakoze imirimo myiza. tekereza nawe umuntu watekereje iryo jambo ariko ntiyatekereza kugirira nabi abamugiriye nabi. Yego. utangiye kuri bene se urabyumva. ibyo bamukoreye ni ibintu bibabaje kandi mu kuja kumwica dusubiye hariya batangira baravuze ngo tumwice ngo turebe za nzozi zibe uko zizosohora. Yego. Yego. ariko babikora
batazi umugambi w'Imana. Imana ihimbaza. Umugambi w'Imana wari umuriho, ibyo bari ko bakoraga byose yari azi Imana iyo yari izi ko azogera kuri ya ntsinzi akaba umutware wabo akabayobora. Urumva ariyo mpamvu we n'igihe yabonye ubwo buyobozi ntiyatekereje kubagirira nabi cyangwa kugirira uyu mugore wamubesheye muka Potifari, ahubwo byose akomeza kubishima Imana. Amishimwe. Niyo mpamvu mu mwanya uwo ari wo wose duhora dushima Imana kandi twishimire mu byo turimo byose, n'ikibi kiza kitugeza mu by'uko ciza. Yego. Nibuka ijambo naganiriye kandi igihe naganiriye hano navuze ijambo hejuru yo kwishima. Narababwiye ngo tuba twishima mu bihe byose, dusenge ubudasiba. Yego. Mu bihe byose tuba twishima, zoba nziza zoba bibi tuba tuzishimiramo yuko byari bifite igisubizo. Izanye natekereza abantu bagiye basha mu bintu, bagiye bahura n'ibibazo bimwe na bimwe ariko bakabera abandi ibisubizo. Yego. Tekereza nk'uriya umukobwa wari kwa Namani, nawe yari yaje ari umunyage, bari bamujanye ari mateka ariko nuvuga mu mvugo twita z'ubu ngubu. Yego. Ariko ashitse aba umukozi wo kwa Namani, ariko Imana yuko izica mu nzira nishe, Imana niwe wamubereye igisubizo. Yego. Yitegereje aramwitegereje aravuga ngo Namani yoja ku mukozi w'Imana w'i Yerusalemu ngo yomusengera birabende bigakira. Nawe abyumvishije Namani arabyumva aragenda, kandi nyine bigenda uko byagenze arakira. Yego. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu azaja mu kibazo ariko hakabamo igisubizo c'abandi. Ijambo ry'Imana tuba turutegera neza, tumenye icyo tworyigiraho. Yego. Muze mumenya ngo ibibazo ducamo, urebe ko ubwoko bwacu twagiye duca mu bibazo byinshi zizi ntambara. Yego. ariko tuba tumenye yuko Imana ifite ibisubizo kuri byose. Hari igihe tuzobagirwa ibi ngibi bikaza biba amakuru kuzaba tuyaganira n'ibikaba bose bagiye baca muri bindi. Yego. Turadushima mu biriho byose, Imana niyo iziba umugenga w'ibihe byose. Imana ishimwe. Twari kuvuga ibindi byinshi tugereranya ibyo Yosefu yakoze bigereranya k'ibyo Yesu yagiye akora, ariko mbere y'amasaha arageze tuba turangiza ntabwo saa sita. Reka mvuge gusa ijambo, ibindi nitubona umwazi uzavuga ikindi gihe. Yego. Reka mvuge kuri Yosefu, mu gushima kwa Yosefu amaze kubyara abana babiri. Hari ijambo yavuze rikomeye yita aba bana biwe. Tubisanga mu itangiriro nyine kuri 41 n'umurongo wa 51 kugeza kuri 52. Hazatubwira ingene yise abana amazina yiwe. Hari abantu bazanatekereza neza, ubona abantu turutana gutekereza. Yego. Hari abantu bazatekereza ijambo waryumva ukumva avuze ijambo birimo umwuka. Yego. Uwa mbere yamwise Manase. Waje kuvuga aje kurisobanura, aravuga ngo Manase, aravuga ngo Imana yanyibagije umuruho wanje wose w'inzu ya data. Yego. Ni ukuvuga ngo Imana yamwibagije ingorane zose yagiye acamo
abiterwa n'inzu ya se yego cyangwa nuko se n'abana ba se. uwa kabiri ngo aje kumwita amwita efurahimu. aravuga ngo uku imana yanyororokeje mu gihugu naboneyemo umubabaro. imana ishimwe wumve ibyo bitekerezo byiza. ni ukuvuga ngo yashimye uko imana yamwororokeje n'igihe yari muri icyo gihugu yari atesetsemo. yego urumva yakibohewemo, yarabeshewe, yego ni ukuri aja muri pirizo ayimaramo imyaka 2. n'uwo yari yasobanuriye ngo azomwibuka arashika aramwibagirwa. yego ariko imana iyo yuko itaza yibagirwa uyizeye, uwayinanzeho imana ishimwe yakomeje iyo yarayirize umunsi kugira ngo izomuzamure. niyo mpamvu yamurindirije umunsi wo kuvuga ngo farawo umunsi azorota. yego kugira ngo farawo we namuzana amurotorera inzozi ziwe, amushire muri izi nzego twamaze kuvuga. yego yego ni ukuvuga ngo amasezerano yasohoreye ku nzozi za farawo. yego ibindi biri imbere. ndakunda kubahiriza amasaha yageze. yego muzogoma mu bisome, kandi hari n'abandi bigisha bazabyigisha yuko amajambo tuba tuvuga yose nta jambo rishya tuba tuvuga muri bibiliya, ni amagambo n'abandi bavuze. yego yego natwe tugomba gusubiramo. amena ahasigaye ijambo ry'imana umuntu wese aritekerezeho, yipimeho wenyine, avuga ati se naje uwo mutima w'urukundo ndawugira. abangiriye nabi no bihanganira, abangiriye nabi no bagirira neza. yuko ijambo ry'imana rivuga ngo ikibi tuza tukineshesha iciza. yego ahasigaye umuntu wese niyipime kuri uyu mugabo, arebe ibyo yomwigiraho, ibyo nabyo yokwihanganira, yego kugira ngo azogere ku butsinzi. urumva amasezerano yo kuba umwami, yo kuba umutware yarasohoye. yego kandi nuko mvuze nyine umwanya warangiye, n'abarumuna be bakuru be baje kuza na se bose ababera umutware. yego hasigaye ijambo ry'imana ribane natwe twese. amen.